Uwezi ukatutisha watoto wetu juu ni sawa chukua, lakini tafadhali tuite kama wamama. Nĩ maithori ma ruo marĩa matarĩ maniara na kĩgirĩko kĩnene kĩa ruo rwa kũrwo nĩ ciana ciao iria marĩ na mwĩhoko wa ikamateithia no ĩndĩ ikĩrutwo muoyo kũhĩtũkĩra rithathi nĩ maafitha a borithi. Niko na watoto walemavu kama wawili. Kulea watoto kama hao wafike hiyo size alafu akufa kwache ni ngumu sana, ni ngumu sana. Saizi hapa mwenye nimepaki naye mwenye anaweza wachia sina, mwenye nimepaki naye hajui kuvaa nguo, hajui kuoka, ni mimi ndio nang'ang'ana. Aciari aya arĩa mekũgomanĩte harĩa mũtuthũko wa bomu wahanĩkire ũbarũthi-inĩ wa Amerika mwaka wa 1998 gũkũ Nairobi, arĩa ciana ciao cioragirwo nĩ maafitha a borithi hĩndĩ ya mũrũrũngano wa Gen Z mwaka mũhĩtũku nĩ mokĩrĩire thirikari nĩ kũmahe ciĩranĩro cia maheni, amwe makiuga nĩ maranĩirie na president ĩndĩ ndaigana gũcokia makinya na thutha ona thutha wa kũmahe ciĩranĩro ici. Orengo pia alikuja kwangu na sasema alitenga. Ni kama ameingia kwa hii group ya kutenga. Aliniambia yeye na raisi, yeye na baba watashikana na watamake sure mtoto wangu apate haki. Hakuna. Nilipigiwa simu na Itumbi Dennis akaniambia rais anataka kuongea na mimi, lakini kwa nini alitenga? Aliniambia mama Kennedy nitakuita. Adi walewa janiita. Maugete nĩ kĩeha kuona mũtongorio na thĩna ta gĩkuũ kĩa Were ũndũ ũcio wahanyũkirio na ekũĩrwo magĩkinyio igoti-inĩ na oho ũrĩa president na atongoria angĩ mararũgamire na family ya Albert Ojwang no matirĩ na mũndũ ũramarũmbũiya. Rais wetu kwa nyako atuangalie. Kwa maana anashughulikia wengine, sisi ametutupa paka tunakaa na huzuni, hata kwa nyumba kupika, hata kwenda kazi ni ngumu. Sina mwenye lesaje mtoto ndio niende kazi. Haongeangi, hatulii mahali pamoja. Mwenye alikufa naye hajielewi vizuri. Sasa alikuwa anatafuta huyu mwingine ako wapi ndiye akapata risasi huko. President vile aliharakisha mambo ya Owele, hata yetu atushughulikie. Juu kila saa 2 weeks hatungeweza kupumua Owele kila saa alifanyiwa justice yake. Sisi kama wazazi tuko na huzuni, tumepoteza watoto, lakini mwenye president ashughuliki na sisi. Si machozi tu iko kwa roho. Kila siku mtoto wangu ananiuliza sasa kijana wetu alienda hivi. Tuna chochote, huyo ndiye alikuwa tegemeo yetu. Akisimama anasema ametenga pesa, hakuna kitu anafanya. Bado mandugu zetu kwa wanaendelea tu kuuliwa. Tutaishi Kenya hivyo mpaka lini? Hii Kenya kuna president kweli? Kuna justice kweli Kenya yetu kweli? Tunaishi wapi? Tuko Kenya kweli? Na rĩrĩ gũtanyĩtwo mũrũrũngano mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩũkĩte, aciari aya maugĩte matikũnoga gũcaria kĩhoto gĩa ciana ciao, makiuga magakorwo mũhari-inĩ wa mbere hĩndĩ ya mũrũrũngano ũyũ, amwe magĩtarĩria ũrĩa makoretwo makĩoha thabarĩ gwĩtwara wabici-inĩ cia IPOA. Eric aliuliwa pale parliament. Ni yule alikuwa amevaa white apron. Alisungushwa pale na pale hivi mpaka akalalishwa nje ya bunge kwa gate. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka kuwaambia hivi hao wabunge. 25th nitakuwa kwa street. Nitakuwa the front line kama Mama Eric. Nitakuwa hapo. Watupee ruhusa wakose watupea nitakuja. Apologies will not bring our children back, but they are a necessary step towards healing and restoring trust. Comprehensive police reforms to end extrajudicial killings and testimony immunity. Wakiri wao Janja Maina ũrĩa nĩ wa igoti inene augĩte mũrũrũngano ũyũ ũgakorwo ũrĩ wa thayũ, akĩũria atongoria kwĩyeherania na njĩra ya gũtũma ikundi cia kũgagaia mũingĩ na gũthũkangia indo cia andũ. Ndakumera ni rĩrĩ. Let us first remember, before anything else, we are all Kenyans. Gutire mundu afataire ati bullet yuke imuguthe iguthe mundu ungi kana ahurwo ni guns. Matina accept receipt no uria mekire ni on Tuesday night magitana briefing, press briefing na makiuga ni monire notice ito na ni mameona na nimekuheana enhanced security on that day. Mũrũrũngano wa mũthenya wa gatatũ ũbangĩtwo ũrĩ wa kũririkana mbeũ njĩthĩ arĩa makuire na angĩ kũgurara hĩndĩ ya mũrũrũngano wa mwaka mũhĩtũku mweri-inĩ wa gatandatũ. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.